Ćao Šećeru, šta imam danas za tebe? Ovo je fantastičan trosoban stan u 22. Becirku kod Kagran. Preko puta ti se nalazi Donau centrum, ovaj shopping center. Kak vidiš imaš fantastičan pogled u prirodu. Ovdje imaš otprilike 17 kvadrata terase. Mi se nalazimo u drugom katu sa liftom. Zgrada je 2017. godine građena. Prozori su sa 3 stakla, naravno sve to moderno. Sa električnim rafstuas. Imaš puno svetlosti, znači kad ovdje sediš imaš stvarno jako lijep pogled. Ovaj inventar, znači taj namještaj može da ostane, ne mora, znači nije deo cene. Dalje imamo spavaču sobu. Familija znači će za 3 nedjelje da se iseli, znači nemoj da gledate naravno malo je kotić. Imamo onda špajz, također toalete sa umivionikom. U suštini imamo u stanu 2 toaleta. Ovdje imate kupatilo, znači sa 2 umivionika, također duš. Otprilike 50 stanara ima sve u zgradi, kak sam rekla, znači drugi kat na Wagramastrasse, 74 je tačna adresa. U ceni ti ostaje znači kupatilo, ova kuhinja, ona je fantastična. Kak vidiš, ova stvarno familija ima jako dobar gešmak, sve napravito tip top, sa velikim prozorima, znači super izgled, a za pogled. Onda vama imamo dečju sobu. Ovaj namještaj neće da ostane, oni će to da pokupe sve, znači za 3 nedjelje je stan prazan. Ne čuješ od Wagramastrasse ama ništa. Preko puta ti u Eins, sa njim možeš da dođeš sa 15 minuta do Eins Stefansplac. Također, znači ovdje ulaziš u stan. Kako sam rekla, zgrada je moderna, nova, stan je jako svetal. Kako vidiš, stvarno je od ukusa fantastično. Početna cijena nam je sada u ovom stanu 450.000. Znači vidjet ćemo gdje ćemo da stanemo. Pa sad ako te interesira možeš znači, da nas pošalješ upit, ime, prezime, tvoj e-mail adresu. Mi ćemo ti kompletnu dokumentaciju da pošaljemo. Podrum je u toj cijeni, garažu možeš ekstra da kupiš ili da iznajmiš. Pa nas kontaktiraj samo kod Klasan Apart Immobilien.